Snježno kraljevstvo. Na rubu fjorda, dubokog morskog tjesnaca okruženog veličanstvenim planinskim vrhuncima, u sreći je živjelo kraljevstvo Arendel. Danju je sve vrvjelo trgovcima, ribarima i prodavačima leda. Noću bi polarna svjetlost obasjala nebo prekrasnim bojama i uzorcima. Vladari Arendela, kralj i kraljica, bili su dobri ljudi. Njihove kćeri, Elza i Ana, bile su im najveća sreća u životu. Starija kći princeza Elza imala je veliku tajnu. Čarolijom je mogla stvoriti snijeg i led. Ana je jako voljela svoju stariju sestru i s njom je provodila svaki trenutak. Jednoga dana Ana nagovori Elzu da pretvori veliku dvoranu u snježni krajolik. Zajedno su napravile snjegovića, a zatim je Elza stvorila ledene padine. Ana se klizala i skakala u zraku od sreće, smijući se od zadovoljstva. Usred igre i veselja Elza slučajno pogodi Anu ledenom čarolijom. Ana padne na tlo, drhteći i smrzavajući se. U kosi joj se pojavi bijeli pramen. Uplašeni kralj i kraljica brzo odvedoše kćer trolovima. Trolovi su bili tajanstveni šumski stvorovi koji su znali sve o čaroliji. Stari mudri trol izliječio je Anu, izbrisao je njezinu bol, ali i sjećanja na Elzinu čaroliju. Trol tada upozori kralja i kraljicu. Elzina čarolija bit će sve jača. Morat će naučiti kako je obuzdati. Kad su se vratili u dvorac, kralj je zatvorio sve dveri. Nije htio da ljudi dolaze u dvorac, niti da djevojčice izlaze van. Elza se osjećala užasno. Bojala se da bi opet mogla ozlijediti sestricu. Puno je vremena provodila vježbajući i obuzdavajući svoju čaroliju. No, to joj nije uvijek polazilo za rukom, osobito kad bi se uznemirila. Zato je sve više izbjegavala Anu. Ana je potpuno zaboravila na Elzinu čaroliju. I dalje se jako željela igrati sa svojom sestrom. No, koliko god je Ana molila i dozivala, Elza joj nije otvarala vrata. Godine su prolazile i sestre više nisu bile onako bliske kao prije. Čak ni nakon što su im roditelji stradali u oluji na moru. Jednoga dana došao je trenutak da Elza postane kraljica. Bio je divan ljetni dan i izdaleka je pristiglo mnoštvo gostiju. Ana je bila jako uzbuđena zbog novih ljudi koje je upoznala. Naročito joj se svidio zgodan mladi princ po imenu Hans. Elza se pribojavala da neće uspjeti sakriti svoje ledene moći. Nadala se da će uspjeti izdržati krunidbu, a da nitko ne otkrije njezinu tajnu. Tada zazvoniše zvona. Svečanost počinje. Na Elzino olakšanje krunidba je prošla po planu. Poslije ceremonije u velikoj se dvorani okupilo mnoštvo na proslavi. Ana i princ Hans cijelu su večer proveli zajedno u razgovoru i smijehu. Bila je to ljubav na prvi pogled. Kad je zabava već bila pri kraju, Hans zaprosi Anu. Ana predstavi Hansa kraljici Elzi i najavi kako će se udati za njega. Elza joj zabrinuto odgovori. Ne možeš se udati za čovjeka kojeg si tek upoznala. Možeš ako je ljubav prava, odvrati Ana. Rekla sam ne i gotovo, odbrusi Elza i krene prema izlazu. Ana nije mogla vjerovati. Elza odlazi, a nisu stigle ni razgovarati. Naljuti se i zgrabi Elzu za ruku, to je slučajno skine rukavicu. Zašto bježiš od mene i svih ovih ljudi? Čega se toliko bojiš? Poviče Ana. Dosta! Vrisne Elza. U tom trenutku iz njezine otkrivene ruke izleti ledeni vihor i čitavu dvoranu okuje ledom. Svi su je zaprepašteno gledali. Uplašivši se vlastite snage, Elza pobježe iz dvorca. Dok je jurila kraljestvom, sve se oko nje smrzavalo. Ne približavajte mi se, Elza je upozoravala svoje podanike. Nikomu nije htjela nauditi. Ljudi su bili prestravljeni. Ona je čudovište, šaptali su neki. Čak se i more zamrznulo kad je Elza zagazila u fjord. Svi su brodovi ostali zarobljeni u ledu. Elza brzo pregazi fjord i pojuri prema planinama. Kada je otišla dovoljno daleko, prepustila se svojoj snježnoj čaroliji. Prvi put u životu ništa nije morala skrivati. Čarolijom je stvorila prekrasni ledeni dvorac na vrhu planine.
Bio je to Elzin novi dom, njezino snježno kraljevstvo. Napokon može biti slobodna, bez straha da bi nekog mogla ozlijediti. Elzina ljetna snježna oluja pretvorila je Arendel u snježno kraljevstvo. Čitav je kraj bio u strahu i Ana je znala da što prije mora pronaći sestru. Zadužila je princa Hansa da upravlja kraljevstvom do njezina povratka i hitro odjahala u planine. No njezin se konj uplašio i izbacio ju s leđa. Na sreću naišla je na maleno svratište. Ondje je kupila suhu odjeću i malo se okrijepila. Nije prošlo puno vremena kad je u svratište banuo neki gorštak, sav prekriven snijegom. Zvao se Kristof. Bio je ljut jer mu je ljetna oluja pokvarila posao. On je bio berač leda i živio je od prodaje leda u ljetnim mjesecima. Ispričao je Ani da se oluja spustila na sjeverne planine. Ana je znala da je to Elzina zasluga. Tada zamoli Kristofa da je zajedno sa svojim sobom Svenom povede u planine. Kristof pristane. U redu. Krećemo u zoru. Ne, odgovori ona. Krećemo odmah. Dok su se uspinjali planinama, Ana ispriča Kristofu kako je njezina sestra izazvala oluju i kako je zbog toga moraju pronaći. Pričala je i o Hansu, svojoj pravoj ljubavi. Kristof se namrštio. To mu nije zvučalo kao prava ljubav. Iznenada ih napadne čopor vukova. Ana, Kristof i Sven bježali su pred njima i uspjeli se spasiti skokom preko dubokog klanca. No Kristofove saonice pale su u provaliju i razbile se o stijene. Morat će nastaviti dalje bez njih. Ujutro su već stigli nadomak vrhu planine. Gledali su dolje prema Arendelu. Dok su se nad kraljevstvom nadvijali olujni oblaci, ovdje je sve izgledalo kao u zimskoj bajci. Snijeg i led svjetlucali su i presijavali se na svakoj grančici i cvijetu. Nisam znala da zima može biti ovako lijepa, oduševljeno uzdahne Ana. Ali sve je tako bijelo, odgovorio je nepoznati glas. Što kažeš na malo boje? Bio je to živi Snjegović. Ime mi je Olaf, reče Snjegović i ispriča kako ga je Elza stvorila. Ana tada zamoli Olafa da ih povede do njezine sestre. Moramo pronaći Elzu da nam vrati ljeto. Olaf se zasmijuljio. Oduvijek sam sanjao o ljetu, reče on. Čini mi se da baš i nemaš iskustva s vrućinom, reče Kristof i nasmije se. Ne, odgovori veselo Olaf. Idemo, moramo što prije vratiti ljeto. Olaf povede Anu i Kristofa u Elzinu palaču. Kakav led, divio se Kristof. Ana naloži Kristofu i Olafu da je pričekaju ispred dvorca. Kada je ugledala Elzu, Ana se zaprepastila. Bojala se da bi je mogla ozlijediti svojim ledenim moćima. Ana, bilo bi bolje da odeš, upozori je Elza. Ovdje si u opasnosti. No Ana joj objasni kako mora spasiti kraljevstvo od leda. Elza se uplaši, nije znala kako ponovno odmrznuti kraljevstvo. Anu je uvjeravala kako zajedno mogu sve ispraviti, no Elza je postajala sve nervoznija. Ne mogu ja to, vrisnula je. Iako nije namjeravala ozlijediti Anu, iz ruka joj poleti ledena siga i pogodi Anu u grudi. Bježi, odlazi što prije odavde, vikala je. Tada stvori golemog Snjegovića. Snjegović je progonio Anu, Kristofa i Olafa sve do ruba provalije. Spustili su se niz liticu na užetu, no tada Snjegović zgrabi uže na kojem su visjeli. Ana nije imala izbora. Presječe uže i svi se stropoštaju u ponor. Na sreću, dolje ih je dočekao dubok i mek snijeg. Svi su bili čitavi, no sa Anom se počelo događati nešto čudno. Kosa je postajala bijela. Što se to događa? Što ti je učinila? Upita Kristof. Elza me pogodila ledom, odgovori Ana. Kristof joj tada predloži da posjete njezine prijatelje. Oni će nam sigurno znati pomoći. Pala je noć kad su stigli u kraljevstvo trolova. Čim su trolovi prepoznali svojeg prijatelja Kristofa, prišli su im i saslušali ih. Stari je trol objasnio Ani kako je Elza zaledila srce.
Led će se širiti tijelom i do kraja sljedećeg dana Ana će se sasvim zalediti. No postojala je nada. Čin prave ljubavi može otopiti srce od leda, reče im stari trol. Olaf i Kristof odluče što prije odvesti Anu kući. Bili su sigurni da će princ Hans svojom ljubavlju odlediti Anino srce i osloboditi je čarolije. No, princ Hans već je tragao za Anom. Čim je vidio da se Anin konj vratio kući bez nje, okupio je ljude i poveo ih u potragu. Nije pronašao Anu, ali je pronašao kraljicu Elzu. Ona ga je pokušala otjerati, no dok im se opirala, na nju se srušio led i nju nesvijestio je. Elza se probudila u tamnici dvorca. Pogledala je kroz prozor i ugledala svoje kraljevstvo okovano ledom. Kada je pitala Hansa gdje je Ana, on joj je rekao da se njezina sestra nije vratila. Kristof je doveo Anu kući u dvorac. Tada je shvatio da se zaljubio u nju. No, znao je da je ona u smrtnoj opasnosti i da je njezina prava ljubav već čeka, stoga je otišao. Sluge brzo uvedoše Anu u knjižnicu, gdje ju je dočekalo toplo ognjište i Hans. Ana mu ispriča sve o čaroliji, o tome kako je samo prava ljubav može spasiti od smrti. No Hans je nije htio poljubiti. Dok je vodom gasio vatru, Hans reče Ani kako se oduvijek pretvarao da je voli. Samo se htio dočepati kraljevstva. Sad mu još samo preostalo da se riješi Elze. Ljeto će se vratiti, a kraljevstvo će biti samo moje. Ne možeš to učiniti, uzdahnula je Ana, dok je se led širio tijelom. Ostala je bez snage. Princeza Ana je mrtva, lagao je Hans kraljevskom vijeću. Svi su uzdahnuli od užasa. Hans im je zatim rekao da su se on i Ana vjenčali netom prije nego što je umrla. Ljudi su očekivali da Hans stane na čelo Arendela. On je istog trena proglasio kraljicu Elzu izdajnicom i osudio je na smrt. Hans je poveo stražare do Elzine tamnice. Elza je nestala. Svojom ledenom čarolijom srušila je zidove oko sebe i odjurila u oluju. Na brdašcu iznad Arendela Sob Sven je uporno pokušavao uvjeriti Kristofa da se vrati natrag u dvorac i otkrije Ani svoje osjećaje, ali Kristof se opirao. Iako je bio zaljubljen u nju, mislio je da ona voli Hansa. Tada ugleda crne oblake kako se nakupljaju iznad dvorca. Nešto nije bilo u redu. Brzo je skočio na Svenova leđa i pojurio natrag prema dvorcu. Kada je Ana već izgubila svaku nadu, stigao je Olaf. Upalio je vatru, a Ana se pobojala da bi se Snjegović mogao topiti. Za neke se ljude vrijedi topiti, odgovorio je. Tada Olaf baci pogled kroz prozor i ugleda Kristofa. Odmah mu je sinulo da je Kristof zaljubljen u Anu i da bi njegov poljubac mogao razbiti čaroliju. Olaf je pomogao Ani da izađe van. Ugledali su Kristofa s druge strane zaleđenog fjorda. Ako stignu do njega na vrijeme, Ana će biti spašena. Ana se već gotovo bila smrznula. Polagano je hodala preko fjorda ususret Kristofu. No tada među smrznutim brodovima ugleda Hansa. Prilazio je uplakanoj Elzi s mačem u ruci. Zadnjim snagama Ana se baci pred Elzu da je zaštiti od udarca. U trenutku kada je mač udario po njoj, Ana se već bila pretvorila u ledeni kip. Začuje se mukli zveket i oštrica se slomi na ledu. Elza se okrene i sa zaprepaštenjem ugleda Anu. U hipu se baci prema njoj i zagrli smrznuti sestrin lik. O, Ana! Jecala je na njezinom ledenom ramenu. Iznenada Ana se počne topiti. Elza! Šapne Ana, trepnuvši očima. Čin prave ljubavi može otopiti srce od leda, klicao je Olaf, shvativši što se upravo dogodilo. Ana je svojom žrtvom otvorila oči Elzi. Elza je uvidjela da ljubav može biti jača od straha. Kada je njezin strah nestao, tako se njeno srce punilo ljubavlju. Ubrzo je snijeg oko nje počeo kopnjeti. Olaf je uživao u svom prvom ljetu, ali ubrzo se počeo topiti. Elza je za njega stvorila maleni snježni oblak koji ga je čuvao od sunca. Hans se nemalo iznenadio kada je ugledao da je Ana živa. Ali Elza ti je zaledila srce, rekao je.
Jedino ti imaš srce od leda, odvratila mu je Ana i gurnula ga. Pao je s broda i pljusnuo u ledeni fjord. Kad se more odledilo, brodovi su opet mogli otploviti, a Kristof se spremao vratiti na planinu. Ana je Kristofu poklonila nove saonice da mu zahvali na pomoći, no njemu se nikamo nije žurilo, pogotovo kad ga je Ana iznenadila poljupcem. Elza je napokon bez straha mogla pokazivati svoju čaroliju. U dvorcu je napravila klizalište i pozvala sve svoje podanike na zabavu. Bio je to njezin dar Ani i ljudima Arendela. Vrata njezina kraljevstva više nikada neće biti zatvorena. Kraljevstvo Arendel ponovno je živjelo u sreći.